салом алейкум дӯстони гиромӣ, имрӯз мо бо афзори кеви ва видео кор мекунем. Он барои омода намудани видео ба мо хизмат мекунад. Новбаста ба телефони худ онро насб намуда мекушоем ва дар бахши изменить мо метавонем якчанд наворҳое ки пештар онҳоро сабт карда ки ҳастем интихоб намоем. айни ҳол яке аз наворҳоро ман интихоб мекунам ва ба воситаи тугмачаи добавить онро метавонам барои аниқтараш таҳрир намудан интихоб кунам. шуда мешавад дар видео тема гуфтаги бахше ҳаст, яъне темаҳо бисёрам, шаблонҳои хеле хуб, шаблонҳои хеле ҷолиб ҳастанд ки онҳоро метавонед интихоб намоед ва вай ба таври автоматӣ видеои шуморо таҳрир мекунад, яъне онро ҷобаҷо мекунад ва эффектҳои гуногунро истифода мебарад. чӣ хеле ки мебинед, барои ин танҳо яке аз темаҳоро интихоб мекунед. кадоми он темае ки ба назари шумо бисёртар мувофиқ бошад, ҳамонашро интихоб мекунед ва видеои худро ба таври автоматӣ гуфтан ҳам мумкин аст, хеле тез метавонед таҳрир кунед. ва ниҳоятан яке аз темаҳоро мо интихоб мекунем. дар ин бахш, дар бахши музика, яъне мусиқӣ, шумо метавонед ба воситаи ҷунбондани амин тугмача ё овози худи видеоро паст кунед ва мусиқиро баланд кунед, ё ин ки баръакс овози мусиқиро паст карда овози ки дар навори шумо сабт гаштааст онро баландтар кунед, ё ин ки мусиқиро тағйир диҳед. яъне чӣ хеле ки мебинед дар ин бахш аз бойгони худи барномаи ва видео шумо метавонед яке аз мусиқиҳоро интихоб кунед ва ба телефони худ боргирӣ намоед. ягон темаи мувофиқтарро мо интихоб мекунем, яъне шаблони мо ва онро истифода мебарем. инак аз бахши изменить мо метавонем дар бахши редактор клипов ин навори омӯзиши худро таҳрир намоем. метавонем аз ду тарафи он каме онро бурем, яъне кӯтоҳтар кунем, танҳо он қисматеро гирем ки барои истифодаи минбаъдаи мо зарур аст, яъне қисмҳои нодаркорро мо намегирем, танҳо он қисмати ба мо зарур аст. тугмачаи океро пахш мекунем. аз бахши дуюм мо метавонем ки видеои худро ду тақсим кунем. аз ҷое ки мо тақсим карда мехоҳем ба он ҷо мебарем ва ин нишондиҳандаро ва тугмачаи океро пахш мекунем. ба воситаи бахши копировать мо онро нусхабардорӣ мекунем, аниқтараш нусхаи онро месозем. дар скорост, яъне суръати сохтани онро муайян мекунем. аз ин бахш чале ки мебинед, мо он қисмате ки мо тақсим кардем видеоро, онро нусхабардорӣ кардем, нусхаи онро сохтем ва дар айни ҳол мо самти онро иваз карда истодем, яъне ин ки аз ба тартиби баръакс он нишон дода мешавад. дар бахши текст мо метавонем матнро ба видеои худ илова кунем. дар ҳолатҳои зарурӣ шумо метавонед аз шаблонҳое ки пешниҳод мегардад якеашро интихоб кунед, яъне шаблонҳо хеле гуногун ҳастанд ва айни ҳол ман чунинашро интихоб кардам
که با شکل گرافیتی مانند است. در کجایی که ما میخوایم اون رو میتونیم جاگیر کنیم، رنگش رو تغییر دهیم و عین حال چخیلی که میبینید ما اون قسمت ویدیو رو انتخاب کرده استادیم که محض در همان قسمت این متن ما نشان داده شود. شریفتش رو کمی تغییر میدهیم، شریفتی موافقتر رو انتخاب میکنیم، رنگش رو سفید کردیم تا اینکه باز هم بهتر نمودار باشد. کلمه کلوب بیهوده ننویسم، یعنی نام شهر رو، چون که نوارهایی که اینها ما تحریک کرده ایستادم در اکران شما میبینید آنها رو. این نوارها از یکی از ترینینگ های ما در شهر کلوب بود. افکت ها چخیلی که میبینید یکی از آنها رو ما میتوانیم برای اون قسمت ویدیو که انتخاب کردیم با اون نصب کنیم یا برای اون انتخاب کنیم و این افکت ها علاقه ویدیو رو تغییر میدهند. اخترش حضور کار در سری فیلتر میرود و فیلتر افکت این همین گونه شابلون های تیاری هستند که یگان چیزی نو ایلوه میکنم به ویدیوی ما. چخیلی که اینو دیدست، یعنی گویا که یخ بست و یخ شکست، گویا که رد و برق میزند. البته این افکت های انیماسیونی هستند که در همه ویدیو حجتی آن رو استفاده بردن نیست، تنها در حالت های یگان ویدیویی که نه اونقدر موضوع جدی است در همون ویدیو استفاده میبرید. اما اگر شما با مقصدهای پروفسیونالی با مقصدهای کسبی میخواهید این برنامه را استفاده برید، پس عموما شاید که یگان روز حتی حجتی استفاده برید این افکت و این فونکسیون ها برای شما ضرور نباشد. در افزاره که ویدیو شما میتونید در فرمت HD نوار خود را ثبت کنید، اما این تنها برای استفاده برندگان ورسیه پولکی آن اجازه داده می شود. اگر شما ورسی رایگان را استفاده می برده باشید پس افسوس، اما در فرمت HD ویدیو شما علاقه اکسپورت نمی شود. تشکر برای دقت. این بود نوار آموزشی امروزه ما. تا بازدید در نوارهای آینده.